Ndongeye ngarutse kuri mikoro zanyu kugira ngo mbagezeho amakuru agezweho, dore ko adahwema gusohoka cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo. Mwebwe aho muri se mwe ni amahoro? Ibyo muri Congo byo ndabona bikomeje kugorana rwose, biracyari gatera nzamba wa nyina wa nzambe, dore ko ibiri gukorerwa mu mujyi wa Kinshasa ari nk'iby'ifundi yikora ibivuzo. Birababaje cyane. Ubu abanyamahanga bose baturiye uyu mujyi nta n'umwe wemerewe gusohoka hanze, cyane cyane abanyaburayi, dore ko ambasade y'Amerika ndetse n'iy'Ububiligi ubu ngubu urubyiruko rwishyize hamwe ngo rurwanye ibyo bise kwicwa abandi bicecekeye, ndetse cyane cyane ngo ibihugu bikomeye bibasiriye ambasade y'Abanyamerika ndetse n'iy'Ababiligi. Amadarapo baratwika umujyi wose, imodoka baratwika, imihanda barayifunga. Ubu ngubu birakaze cyane. Ubu abapolisi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bari kurasa ibyuka bihumanya mu maso y'abigaragambye, kuko bakomeje gutwika amapine hagati mu mujyi rwagati ndetse n'amadarapo y'Amerika imbere y'ambasade y'Abanyamerika muri iki gihugu, aho iherereye muri uyu mujyi wa Kinshasa. Aha niho haherereye ambasade nyinshi, cyane cyane iz'ibihugu by'iburengerazuba ndetse n'ibiro by'umuryango w'abibumbye. Urubyiruko rwasaze rwasizoye, wagira ngo ni intambara, kuko wagira ni abasirikare barwana n'abandi. Abapolisi bagwanye n'abigaragambye ariko rwabuze yica. Abigaragambye bavuga ko barakajwe cyane n'umutekano muke ukomeje kuranga uburasirazuba bwa Congo. Ubu bakaba bazanye amayeri mashya yo kwibasira za ambasade, bavuga ko uburengerazuba bwishyigikiye u Rwanda, bashinja gushyigikira inyeshyamba za M23 zikomeje gusatira umujyi wa Goma. U Rwanda rwakunze guhakana ibyo birego, ariko abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bo ntibabikozwa. Nubwo umutekano wari wakajijwe cyane nyuma y'uko abakozi b'umuryango w'abibumbye n'imodoka zawo zari zagabweho igitero kuri uyu wa gatanu, amatsinda y'abigaragambya yateraniye kuri ambasade za Amerika n'Ubufaransa ndetse no ku biro by'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Congo buzwi ku izina rya MONUSCO. Bamwe bateye amabuye bagerageza kumena kamera z'umutekano kuri bimwe mu bigo by'ambasade y'Amerika, mu gihe abandi basakuzaga bati muve mu gihugu cyacu, ntidushaka uburyarya bwanyu. Pepine Mbindu winjiye muri iyo myigaragambyo yagize ati abanyaburengerazuba bari inyuma yo gusahura igihugu cyacu. U Rwanda ntirukora rwonyine, bityo bagomba kuva mu gihugu cyacu. Abari aho bakomye mu mashyi cyane ubwo umwe mu bigaragambyaga yakuraga ibendera ry'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ku marembo ya hoteli, nk'uko bigaragara ku mashusho yasakajwe ku rubuga rwa X. Undi muntu nawe mu bitabiriye imyigaragambyo yagize ati umuryango mpuzamahanga ukomeje guceceka mu gihe abanyekongo bicwa, batera inkunga u Rwanda. Ku cyumweru Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Christophe Rutundura yahuye n'abambasaderi n'abahagarariye ibihugu byabo muri buryo bunyuranye muri Congo, abizeza gufata ingabo zo kubarinda. General Blaise Mbura Rimba, umuyobozi wa polisi ya Kinshasa, yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ati nk'uko mubibona turimo gucunga umutekano wa za ambasade z'abafatanyabikorwa ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Vienne. Aya makuru y'iyi myigaragambyo iri kubera i Kinshasa mu murwa mukuru wa Congo turacyayabakurikiranira kugira tuyabagezeho aho bigeze, niba polisi n'abasirikare babashije guhagarika aba bigaragambya cyangwa niba imyigaragambyo irakomeza, dore ko intambara yo muri Congo yo ikomeje kurimbanya cyane cyane muri teritwari ya Masisi ndetse na Nyiragongo.
bidateganya ko bigiye guhagarara nonaha, dore ko amakuru atugeraho avuga ko n'ubundi imirwano yakomeje kuba muri utu duce n'ubundi isanzwe iberamo, gusa ubu ngubu n'ubundi Sake bikaba byongeye kubura, dore ko ikigambiri wari ugufata umujyi wa Goma nk'uko umutwe wa M23 bitangaza ngo ukeneye guhagarika hatererwa ibisasu byica abaturage bari mu duce uyu mutwe wa M23 ukontorora. Bavuga ko ibyo bisasu ndetse n'imbunda rutura zaba ziri mu mujyi wa Goma arizo zikomeza kwica abaturage bo mu duce umutwe wa M23 ukigenzura. Ni mu gihe na Fardc ndetse na SADC n'abandi bambari ba Congo bakomeje nabo kuhasha uyu mutwe wa M23 ngo barebe ko bawutsinda ukava muri Congo cyangwa se ukamanika amaboko ugashira intwaro hasi intambara igahagarara, dore ko leta ya Congo yavuze ko nta biganiro na rimwe izakorana n'inyeshyamba z'inkoramabi.